kewang nang ko alam te bangla pohelo je nilitum patumi dak umlaper long dak chomang mulabera long dak isi election na campaign mate Meghalaya election MDC election Meghalaya long si dulo amar latum nilitum gachini do na teng pulong te akimia homosti si kakriat amat amen ki irbang ke la pulau mukro barato dasi la mukro barato la bangso a homosti akimia bangke nanga parlo pu Karbianglong na tu West Karbianglong no nomor amreng MSC constituency arlo long si parlo lo lasi mulaber long si tumi meeting bajikep along malam meeting patulo la candidate abang lasi labangso nanga parlo bangke chokche usindilihin pet bang jongdam kiplo tapi bang lah hello dilitung ke suspek pada kamat bang lah hello je give and take bangso polisi tong dak pengucok tongke ada lapuna parlo mah dak rongkalo ke parlo pulong te dak Karbianglong arlo gitu abang ke cuma ngarong bangke rongke troksi do penge Karbia rongbang rongke trok do amat kato wepen rong thongkera ke thom abangke nilitum aphai lakha long ponlo lapen cumang panaratum laso population bangke houses bangai 1000 mane 1000 society lo lapar ke voters bangta ong piglos 5000 more than 5000 lapar ke pu Karbia voters bangta more than 5000 mane around 10,000 voters bangke dak duko Karbianglong barlu si la so voters bang dolo dak job nang kokpo tuson si latum cisik lo si non election ke doji vote ke jogi bangke non dak ni tu malang itu pen chini ateng pulo tangte thang ciklo tarikin kora isi bangke vote ke jogar kilo lasi lata bang dak langlo kacithan alang itu pen nang ke thana teng pulong te je baili tum ke theglong non ateng pulong te na ka bang ta siksak doji ka siksak bang la pohelo 9 nomor amreng along der si pu Meghalaya bang penta inut MDC dokokpo pu Karbianglong asam penta inut MEC bate MEC bang dokokpo lasi isi wet homosti long bahini inut bang MDC inut bang ke MEC non ake haipi rina terang pi baido alang li lo alang li homosti long si kaparlo lo lasi kadok weke rong thongkera ke thomdo pencomang adon bangke don suri sira don po dagdo kolo pen ke Karbi bangta don suri sira don kora po julason si do kolo nilitum kelongteng plonte lasi nilihin pen kacuningri kang tung bang la pohelo je kacuningri bang la pohelo je pu comang panar rumhana cuningri bang la helo je nanglitum da Karbianglong si do ko pot Karbianglong arlo kidu ঠিক আছে না পিনা পাজিরে বাংকে হয়তো নাং পি থেক থেক লো মানে ডেভেলপমেন্ট কা দগো এস্তামে সাপু নিলিতুম কারবি হিয়ান ফানসামে জাতা চি পি থেক থেক লো লাবাঙে বেলেগ লো সেটা লা পুসি দোরা পেট বমনাং পো আমাত Karbianglong arlo kidu chumang penartum anta Karbianglong mate Assam mate Karbianglong rules and regulation laso atensi kroidu nangji pu bangsi nilihin pen bangke chuning ripadi krim lo lapen non labang soki sungahut prabjin pen non tim Karbianglong mate akhai tuliram rohang akhai pen senglok tim Karbianglong tum samet dak spot along nangka visit pen kuson sila so problem ke solve jima la so putha ke arpu alang litum hansi pipon koklo la pen nilihin pen sodak pen kachuning ri bangala helo je dak bang ke hai pi rina terang pi hai alang li homosti penak 9 nomor amreng la sila dak se problem bang dokolo pot alang li bang immediately initiative bang che enang po la pen jate la son election bang hopu Meghalaya election gitu pu bang nilitum pudunde setelah Karbianglong arlu bangke election Meghalaya election pen combine pu bangke avidet nangji la pen prabjin pen la mukro barato pula punang ka parlo bangke paparlo pon pe derjia phansi nili ake hai CM ake hai phanta sodak pen chuning ri padi krim ponlo athe alang litum ake hai
Himonto Biswa Sarma Chief Minister ke hai phan same alang litum chingki chingwai dam pen alang litum Chief Minister pula Assam Chief Minister la pen pu Meghalaya Chief Minister bahinia Chief Minister pen chingki chingwai si dak labangso non labangso problem ke duwaya dim an drong thongker ke thom laso mukro barato laso homostika parlo bang pa parlo pon long le derjia phansi nilihin pen sodak pen chuning ripon padikrim lo kali pulorang te mo prang bangke ilitum arnibang ta bate aningkan wang ta mane la sonsi adoy hoy bang yong si karbiang long pen mane nang terek bom jum bom pulorang te mo an bang karbiang long bang si awai kang bihek po la pen non da ke dudun bom da ke du bom ilitum pudam nang kirmi pen cheng lok lumujem komang long sumutan rongkhelan wanpung mukoilum jolason longtar thepi duo labang su arata tum sung pa me po ba non ban si ilitum yong si langdun pa me ilitum aduya hoi chelang pa me pote ilitum sung der po lasi labang lasong deng bang lalo lasi nili hin pen bang ke sodak pen ko ka chuning ri thukang tong bang la helo ba kamang hu bang la helo je nang litum jitu aprang pen pri prakar julong ateng pulong te mane give and take policy lasi la bangso give and take policy po bangke nilitum hin pen bangke chedon nunde pen chedon dunde athe bang la helo ilitum give and take ka policy bangke ilitum long nang tas de nangji ate ilitum pen thang ka mane ka chipko chiro abe give and take ka policy polong bangke dakwe la no la bangso rong thongkera ka thom bangke parlo pon pedet nangji lalo la pen jong sia ho hak nang litum long li tong chuyor thu chom lo man element ke Morning Star terang dakum khermi seneli maham rek banglo khermi arong sorbi nonglo neli ngut pensionar lo lasi nang litum pen ke chitong long pot neli ta neli neng rong neli neng sampig lo lasi pini ni phai troksi hukur barat ni nang litumang nu neli lam ki jai ji puke la son hello non me khraya long MDC pu halatung ke MAC pu kalelang MDC pu labang sua election non tarik incorreci aphan prung set dude sang selo latum election campaign lasi isineli akamang huke la sonlo mola ber pisia khat kasla mujem mo line lai hai ke karbi ang long si kidu acumang arong lo acumang atum lo lasi isineli kamang huke lalo inut acumang pi dak mola ber arong pen karbiang long lo bonikas laban tua bang mekraya election mesen ke kordun kandidat ladak karbiang long pen lasin neli tumang hupi lo lasin itung ke cicak une det lo kamatha siksak dak lo athe neli tum chini paka Jong selangsa abonika selaban yong si mula ber penong so MDC election along haidun dong pulote isi akisung niltum bordar kidu an atumapan lanco takali 9 namring constancy along ke akasik sak the dung du yipu suneli chinidam athemo ladapan ta MDC ingud du kokpo setelah ke election ke Meghalaya ahok lo ilong longa constituency pen bang pho bang throk bang kep ta metema isi election along pen ke sita no na bang ke karbiang long a election ke lider asam election ke lider bonta Meghalaya a election pena lasi Meghalaya election along karbiang long ki dudun acu mangatum kandidat thudun ulma lalo lasi lang salam charul tarik thongkep January neli inut akithid ekiti sar Elvin Terong pantan dalam salam asula karbiang long pen Meghalaya election along kandidat cipate dun memasa thodun memasa tuseneli Elvin sar pantan asula alang linang thap sondo utalis duko por loko ja utalis duko te bangket thodun po lapuse nang pijem he lasi lapunang tu jem he kamasi nelita du tuyo lo setame nelitu nenge sukses delu
la si timiti malom tani itu ko judut si lahi ponti la pulo la si nelimat hadam ding lo give and take polisia long tongke ladak ni tum border sip tum pan nang piludun chok tongke lai hai council benta thang a action ta en thik sadan ma enun ema Karbiang Long Autonomous Council pe yong si en un pulote non tarigin ko reisi February lake election adipay bitang update lo labang so frang non prap chingpen nilum ke chuning rikelalo all political program of political parties atum political party leaders atum ka labang sohan interest and pen ahok ke malake lapuke chok sedet ji muge kondugul tetam nang duyi pumata dampen labang su acumangki abunikas laban Karbiang Long kidoy cumang kithurdun aphanke nang boycott det ba wang pen nang sithan pime pen nang pangsam litek pute nelitum si hok pigi lasi nelitum akamang hugedu yong si me hok plute munon pita mesen nang i hinudak plute nola MDC election an chot kali mo pige MLA election ta nang dui MP election ta nang dui munit non ke kithe kai pot kithe ka bang ke pinsot aku MLA election ta MLA banta thudun po MP election nang lerote MP election banta candidate thudun po ala swadim ke dak ni tum border ke tu 9 amreng constituency ke kuson se ke plan po la hello ni pinina tum aphanang ke hang pen nili neya klong pen tum pan de churu pen nili lam thenang tumang nu ki yai la hello Karbiang long tum dat thom kara hini do la Karbiang lor luna duduk ai lalu Dalam bangsa puda nali tum council an kopi puji. lasi konsil ang pudu na hiya to pudu lasi council pan di tukang tungke latung oi non me khalaya long ta pangbarda malam haladak ta sulia tang hopu me khalaya government lu ba me khalaya state lu ta Karbia tumdu seta halatung ke aneng hangaling klem long le non ta ili tuma judun long MDC ta thudun long le MLA ta thudun long le MP ta thudun long le dudun clip ring ke ring dut tuan cho halatung ta son tak tak sene liga mat hadam ke Karbiang Long nang dudun khasiat tum an tame dak Karbiang Long a government bate asama government kasolai agding se latum nang claim du nang yin nang tu nang thak du nang isalam areng lo tu pulo while in the room do as the Roman do laki isia salam thelo room arloge do tike romano so tu pesi ki claima la son si claim du nang pot du nang pot thak du ko reng du nang pot la son tak thak si asam bate Karbiang Long nang dudun asumang tu man ke aku nilihin pen aku puthot chuningri bang la helo jela dag bang ke social organization tumpan an same nilihin pen chuningri lo jela da ke litum kato weta la rong thong ke ra ke thom chomanga rong punon Karbia rong punon la ke Karbiang Long pinaga pot ilitum arong ilitum arup ilitum longle ilitum phelang kapak kon ke dia phan ilitum kato social organization pen chenglok jat a political organization same unitedly ilitum claim pon rapet ngi la pen sipiduk pon rapet ngi la pen non ilitum theglong lo jen ho nong polong ko same Karbido hola so nong polong Karbidum same hodak Meghalaya a rules regulations si hodak troidun lo la pen lapu Karbiang Long mate Assam nangki do a chomang penar tum han same la tum hana chuningri le thot lo je pu Karbiang Long la pen Assam rules regulation ateng pensi nang litum ta nang dodun nang thagum berji pu phansi ni litum bangke chuningri lo la si angton social organization angton mane political organization atum han same litum chingrum peten la bangso akisung bang kapajok thekjia phan litum un an bangke litum cherap chetonang po athe abangke la helo litum Karbiang Long bangke thebom puga gali
barbom tu ya kali lasi kaita ilitum united li si claim nang ji ati ilitum labang so anglong jong si pe kombom pachi kombom pulong te ilitum politics ta pathu thai aveda ji lasi ilitum politics le kapat hinai lilo ilitum na hok same jat akhais tame bate jat song si tame ilitum claim nang congress claim nang bjp claim nang apslc claim nang jat asong da claim nang sita ilitum along le bangke chujeng bajir tame ilitum beleg along ria phan ilitum ki pipe dia jia phan si ilitum bangke ning isipet pen ilitum jingrum pen claim pon nang pusi pini labang so press meet long pen nilihin pen chuning ripon padikrim lo tong sikot pen kerang ke mai kang nang ko kadang tigel pue kan lo muhat jong pen tame inut takrong inut ritayal itu ma asal ta ni tang lo kasini lige inu dak khermi arong सरकारी गंबराई लो मिलिता में लो दागिन चिनी ने दैट ठेकेदार तमे निली दायित्व दो कुछ मिता में पिनी नामी तुम नो बंगसो आलम थी सी मिची पकलांगी कुछ कमथाय लो आथे के नॉन केलोंग जी थांग थांग अचिकलु तारीख इंको राइसी के नॉन मेघालय इलेक्शन दो इको एमडीसी इलेक्शन Sela bangso putha kadim sinili masapu elitum karbianglong termas council of hanili ki pudun kang tunglam thegela pu helo je non la bangso mukro barato constituency akadam tangala bangso homosti ave constituency ave tapi neng pen angela puta menang klang iglo nasi la bangso constituency ke isi dagnong lain amreng phan ke si ka phere me itu phere me bangke dui koklo pima pulote nola bangso mosti ke kipusi mukro barato pucho hala population bangke pu amreng population ang selo lapua population sila tung nang parlu pina rong koi thongkep so se arong si nang parlu choklo dak pen non tu khermi pen up to ha nong kerla aniglo kilometer ingkoy an kela tuna paru ikchoklo la bangke nona kimisi ke create iglo mukro barato constituency pusilang tum amen iriglo tasila bangso adim long bangke mukro barato ku amen pen langdam pulote la bangke meghalaya arlu sita a population bangke sitien sipa bangke ni tumpu india pene karbianglo sitien sipangse nasi meghalaya sitien sip tum kali pusila pupulo dang te mo pikir dake piyu pen ke nitum citin dam ke nitum ke karbianglong kali lo meghalaya sinang ciplang pubon pusinon bedan nitum ningi biklo tasila bang sodim ke tim karbianglong kithe ke ding tum non kibom ditum cm sar phantame masap ardinang pidun po pusini ning theglo athege non apor yung sinonda kimiyang ko non kitcheng penong se ilitum lam thechi bidun de pulote non abang sodim mo nang thip lote lake karbianglong pu keci pudun ke ilitum e hok be jimbon kusinili सरकारी गंबरा होया हिन ben jungjung ne lita kamat hadam na posi Kermi arong asap lo nilita nasinili nang itu ini kewang ada kerja bikin dobe panta kalung kilo kalung nasinili apang si nili ladak kermi arong mate nekaya border kido atumlo nili abang ke open pu ayin nahin kaninje kita la salan ning yelo tane la karbiang long along neklaya candidate kidun abang ke nilihin pen ke jokje pu bang sinili ke po atema karbiang long nang iduduna cuma ngatum si neklaya along election kapatidun abang ke siap edetji abang sinili bang ke amatha la posinili ladak border segitu pot tim karbiang long panstami non prab jing pen la bangso a candidate pia phan
nang kahumri ji bate me hinu sita nang gilang je phansi nilihin pena bang ke tim Karbi Anglong phansi nili ke chuning ri partik lo Thang de ni pin lalo dithe bang ke lalo Meghalaya amonit si ladak Karbi Anglong Meghalaya election along si dak Karbi Anglong along camping kiwang labang ta isya ki chok che ki thedung lo nasineli ladak khirmia ro asar pen tim Karbi Anglong phan kachuning ri bate ki hangalam thebang ke non prajing pen ladak dili tum khirmi border ki jo tum phan nang humri sonte nesenji kusineli tim Karbi Anglong phan ta chuning ri lo tardo